Syahil Jah, pemuda berusia 19 tahun, tengah melakukan perjalanan luar biasa sejauh 20.000 km dengan sepeda, melintasi 20 negara dan 4 benua untuk meningkatkan kesadaran global mengenai krisis degradasi tanah yang mendesak. Bali, Indonesia menjadi salah satu negara yang dilintasi Syahil sebelum menuju Jakarta dan negara lain untuk menyapa pelajar, aktivis, dan pemangku kebijakan dengan membawa satu pesan, selamatkan tanah kita. Lalu, apa motivasinya? Berikut rekan kami Ari Wiratmaja memberikan hasil wawancara eksklusifnya untuk Anda. Inilah Syahil Jah, pemuda 19 tahun yang tengah melakukan perjalanan sejauh 20.000 km dengan sepeda, melintasi 20 negara dan 4 benua untuk mengingatkan kesadaran global mengenai krisis degradasi tanah yang mendesak. Misi utamanya adalah menginspirasi aksi nyata, berdialog dengan para pemimpin dunia, dan mendorong kebijakan yang mendukung pemulihan dan perlindungan kesehatan tanah bagi generasi mendatang. Perjalanan Syahil dimulai pada 21 Maret 2025 dari Bundaberg, Australia, dan berlanjut melintasi kota-kota besar seperti Brisbane, Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, serta berbagai wilayah lainnya. Ia akan terus mengayuh sepedanya melewati Australia, Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat. Namaste, my name is Sahil. I am 19 years old and I am cycling all the way across the world, starting from Australia to Bali, Indonesia, all the way to Jakarta, from here to Singapore, Malaysia, then Europe and America, to raise awareness about soil through cycling. We are losing our agricultural soil, the organic content in it. The soil is turning into desert. So it affects our food security, the nutrition that is present in the food, the climate, the biodiversity, global warming, water scarcity, so many different things. But there is not a single spotlight for soil issue. So I'm trying to raise awareness, reach people, especially people of my age, students, politicians, leaders, businessmen, make them aware about soil health and make them create a policy change in each and every nation to increase organic content in the soil to a minimum of 3 to 6%. Only and only if we do that can we save soil. Let's make it happen. Bali, Indonesia menjadi negara pertama yang dilintasi Syahil usai mengayuh pedal sepeda dari Australia. Di Bali, Syahil menyapa masyarakat, pelajar, aktivis, dan pemangku kebijakan dengan membawa satu pesan, selamatkan tanah kita. I've visited Bali Tourism Polytechnic University today and met the students, the deputy director, and I hope and to inspire the people here and make them speak about soil health on social media with their friends and family, make this a topic of conversation in their daily life, so that a politician, a leader of Indonesia and other countries as well brings a policy change in this nation to save soil. Okay. Lebih lanjut, Syahil menuturkan tujuan dari gerakan ini adalah untuk menciptakan atau menginspirasi reformasi kebijakan di setiap negara di dunia guna menyelamatkan tanah, memberi insentif kepada para petani untuk memulihkan dan meregenerasi tanah pertanian, serta meningkatkan kandungan organik di dalam tanah menjadi minimal 3 hingga 6%. I'd like to emphasize what the target of this movement, what's the goal and the objective of this movement. The goal of the movement is to create or inspire a policy reform in every single nation of our planet to save soil, to incentivize the farmers to rejuvenate and regenerate the agricultural soil and increase the organic matter to a minimum of 3 to 6%. So I'm trying to raise awareness. The Save Soil movement is trying to raise awareness, inspire people and reach half of the world's population to speak about soil and demand a policy change in every nation of our planet to incentivize the farmers to regenerate the soil. Sejak usia 16 tahun, Syahil telah menunjukkan komitmennya melalui gerakan Save Soil di India, di mana ia mengayuh sejauh 15.000 km dalam 15 bulan, menjangkau lebih dari 250 institusi dan pemimpin nasional, serta menghasilkan lebih dari 300 publikasi media
dan menyuarakan pentingnya kebijakan pelestarian tanah. Ari Wiratmaja, Bali TV.